Бул айтып аткан силерге эле эмес. Азыр билгиле, ушуну эртең 1,5 миллион адам угат дароо. Насат медиадан. А биздин чоңдордун баары ушуну угат сөзсүз түрдө. Аудитория айтылып атат, урматтуу бир тууганым. Бетине да айтылат, өзү да айтылат, мындай да айтылып атат. Адам ошого жетип атат. Бирок бир маселе бар да, биздеги чек ара проблемасы, биздеги жумушсуздук проблемасы, биздеги аракештик проблемасы, биздеги сойкулук проблемасын чече турган бир эле түйүнү бар. Ал дин маселеси. Эгер адамдарга ыйман бере албай турган болсок, ыйман менен жүрө албай турган болсо, канча жакшы ишин алып келсең, тез эле наркы системага кирип кетет. Ушунчалык таза, ушунчалык кыйын, тилинен чаң төгүлүп аткандар бир машина бир үйгө алдан токтоп калганын көрүп атабыз биз. Элдин баары таза деп аткандарды. Демек, таза болгон жетпейт экен бизге. Бизге ыймандуу болуш керек экен, ыймандын негизинде гана ошого ишенсек болот экен да, ыйманы жок болгон болсо, тазамын деген быдылдаган сөзгө ишенбеш керек экенин билип атабыз да. Ошон үчүн биз мамлекеттеги, өлкөбүздөгү, же эле ааламдагы проблеманын чечүүнүн бир гана жол бул сүннөттө жашоо, дин менен жашоо, адамдарга дин жеткизүү дейт. Бернард Шоу айтат, Бернард Шоу, европалык капыр айтат. Азыр ааламда проблема көп дейт. Ааламда көп. Япония менен Кореянын проблемасы бир арал. Американын проблемасы, Швециянын проблемасы мусор жок. Мусор чыгара турган заводдорунда мусор жок калып, мусорду булар эмне кылат экен? Импорт кылат экен, алып келишет экен. Россияда проблемасында аялдар төрөп айтат. Ааламда чоң проблема бар. Проблемалардын чечилүүсү дейт. Азыр Мухаммед пайгамбар болгондо дейт, колунда бир чыны кофе алып, бут алмаштырып отуруп, бир чыны кофени ичип бүткөнгө чейин бүтүндөй ааламдардын проблемасын чечип коёр эле дейт. Бөлөкчө айтканда, жашоого ислам келмейинче бул проблемалар түгөнбөйт дагы, чечилбейт дагы деген сөз да. Жакшы адамдар барып атышат, жакшы адамдар. Бирок наракка барган наракка кирип кетип атышат. Мен өзүм өмүр бою динде жүрөм, илимде, школду бүткөндөн бери. Мен өзүм ишене албай камера коюп алып отурдум го тууганым. Муфтият кабинетимде. Өзүмө кароолчу коюп отурдум. Бирнеке жеп алып, балдар марамет алып келип албайын деп. Бирок азыр Кудайга миң мертебе шүгүр, адамдар менен барлашканда, сүйлөшкөндө, алардын жашоосу, алардын түшүнүгү, аң сезимин көрүп отуруп, демек биздин журтта дагы чыныгы мусулмандар пайда болуп аттыр деп. Үйлөрүнө барганда, башка да мамилесинен көрүп туруп, жашоосунда дин бар. Адал эмгектенет. Сурогон суроосунан, демек ушулардын колуна мамлекет тийсе, булар мамлекетти коргулбайт деген мен үмүт кадимкидей бар. Ошон үчүн бекер айткан жерим жок. Ошого биз оңдодуңбу, дедиңби деп айтып урушуп башка кылган менен маселе оңдолбойт. Алардын башын, мээсин жууш керек. Тазалаш керек алардын бардыгын. Ал дин менен гана болот да. Ошого динге мээнет кылсак, динге амал кылсак, сактап калабыз инсаниятты. А болбосо жоготобуз. Патриоттор патриот болбой калат экен. Кыйындар кыйын болбой калат экен. Канча кесипке кереги жок экен. Мирзиятын жакшы сөзү бар да, мага тажрыйба бардын кереги жок, мага тазаң керек, өзүм үйрөтүп алам деп атат да. Ошондо эң туура сөз ушунда, урматтуу бир тууганым. Картаңдар бардыгы жакшы сүйлөйт экен. Бирок киргенде эле бардыгы карышкыр болуп кетет экен. Ошого биз балдарга өзүңөн башта, ар ким өзүбүздөн баштасак, мамлекет оңдолот деген сөз. Мен ойлойм мындан башка жолу жок деп. Бирок ошол жолго биз түшкөнбүз, Кыргызстан. Биз түшкөнбүз ошол жолго. Ошондо кетип атабыз. Кайсы бир жерге жетип калдык. Мисалы үчүн балким баарыңарга көрүнбөйт, бирок мен ишим ошол болгон үчүн мага көрүнүп турат. Биз кайсы бир деңгээлде жакшы деңгээлге жетип калдык. Дагы жетип атабыз иншалла. Ошого мен үмүтүм өтө терең бул нерседе. Иншалла. Биздин проблемалардын бардыгына пайгамбарыбыздын осуятынан жооп табылат. Кээде динди түшүнгөн, Куран жаттаган адамдар дагы мына психология боюнча китептерди окушат дагы, ошондон пайда алып, ошону менен өздөрүн оңдоого аракет кылышат да. Мен айтам, сен үчүн бардык нерсе бар го. Сен Куран окуйсуң, хадис окуйсуң, пайгамбардын осуят окуйсуң. Сен үчүн анын кереги жок. Мына өткөндө кече бирөө суроо берди, жана соода боюнча мен тилим бурулуп атат даже. Жанагы соодада мисалы үчүн сооданы өнүктүргөнгө тийгизген дуалар сыяктуу дейбиз, мисалы үчүн азыр китептер чыгып атат да. Соодада берип турушуң керек, анан соодадан да дуа кылышың керек деген. Баары динге келип такалат да. Акыйкат динде толук айтылган. Анан кээ бир адамдар колдорунда акыйкат болуп туруп, анан булар башка бирөөдөн издеп аткандагысы мындай боор ачып турган көрүнүш да. Сенде бир чака суу бар, башка эч кимде суу жок, башкаларда бир кружка суу бар болгону, мисалы үчүн. Сен өзүң аркаңда суу бар экенин билбей адамдардан кичине берип койчу деп сурап жүргөндө болбосо аркаңда толтура суу бар деген сөз, толтура багаж деген сөз.
Bizde sahabalar siyahtı oy жүгүртүп alsak, Peygamberimizdin sözlerine gana kulak döşep, kılımdar boyu kıynap gelgen dartlarımızga anın sözlerinden çara tabu hareket kılavuz deydi. وعن مكهول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. قال مكهول فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناها الفقر. رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بمتصل ومكهول لم يسمع عن أبي هريرة. Hazreti Abu Hurayradan Makhul degen adam rivayet kılat. Kantip rivayet kılat? Peygamberimiz bana aytdı dedi Abu Hurayra. La havle ve la kuvvete illa billahi degen sözü göv aytdı Peygamber. Abu Hurayra la havle ve la kuvvete illa billah. Ayla dağı yok, arga dağı yok, güç kuvvet dağı yok, hiçbir desege birok Allah menen gana bolot. Kede karap görsöňөр kebir uçurlarda büt janagıday bojamoldoğuştardın, köz açıktardın, bakçılardın bardygy kataytıp dura beret, birok Kudaydyň kudreti menen kebir adamlar iyigilikке jetip ketet. Al bizdin şaýlollarda başkalarda daim ele görünüp durat. Antkeni Kudaydyň kalosy menen bolo turgan bolsa, bardyk dostolardyň bardygyn ötüp kete turgan mesele. Kudaydyň kalosunda. Şoň üçin la havle ve la kuvvete illa billah. Aylamdagy, argamdagy, güç kuwatyndagy Kuday menen gana dep göp aýtdy ötet. Antkeni bul min kunuzil janna, min kanzil janna, beýiştin kaznalarından bolgan nerse deydi. Bu söz beýiştin kaznasından gelgen. Demek uşul söz ayta turgan bolsoň, sende beýiştin, jannattın kaznasına bolgan sende emne dostup bar degen söz hurmatly bir tuğan. O şerden kalagany alalasın beýişten degen. Bul degen Kudaýdyň ıraýymyndan alalasın degen söz. Kimdegim la havle ve la kuvvete illa billahi degen sözdü göp aýyp jüre turgan bolsa, anda bul adamlar oýlap bolgan gütbegen iyigiliklerge dünýä ahirette jetet degen maňy gelip çygat. Bul degen Kudaýga taýanyw degen söz bolat. Meniň güç kuwatym jok Kuday Taalam. Men akçama taýana albaým, men başgaga taýana albaým. Men özüme gana taýanamyn degen düşünük, etiqat bolsa Kuday munyň jardamçysy bolat. Hazreti Makhul aytat. Kimdegim la havle ve la kuvvete illa billahi. Ayla dağı jok, güç dağı jok, birok Kuday menen gana bolat. Ve la mence minallah illa ileyh. Jana Kudaydan kurtula albaýbys, bardygyz Kudayga kaýtyp barabыз degen sözdü kim aýtsa deyt. Kuday Taalam oşol adamga deyt ziyandın 70 açıp koyot deyt. Açıp koyot degen kanday urmatly bir tuganım tosup koyot degen manide. Oşol eşitlerden bardygy jabık bolup buga ziyan bolup balkim 70 eşikti Kuday Taalam buga açıp koyot degen sözü oşol 70 eşikten gele turgan ziyandar buga gelbeyt, bardygy jok bolup ketet degen mani gelet. Eň ele tömönü kembagalçylyk deyt. Kembagalçylyk oşonu menen ketet deyt. Andan sırtkary misal üçin oğru deyt. Problemalar başka nesilerden bardygy. Bardygyzyň başybızda problema var. Birönün sodasy bolboýt, birönün densoglugy jakşy emes. Birön üý bülesinde problema, birön dagı bir nesesi var. Kuday Taalam 70 eşikti emne tagarak aytkanda 70 eşikdegi problemany jogotot degen söz. Hani kaşafetini açıp koyup kotorulgan menen birok janagıday problemanın başını açuu, oşonu tazaloo degen mani. Hani 70 problemanı jok kılat, eň ele tömönü bul jardylyk deyt. Biz eň jogor dep düşünöbüz jardylykty. Akça bolsa bar bolat oýlaýbys go. Bu hadis İmam Tirmizi rivayet kılgan, birok Hazreti Makhul İmam Abu Hurayra'dan ukkan emes deydi. Ukpasa dele unday bir sanat boyunca daif dep aytylgany menen muttasil bolbogondygy menen al manisi tuura alga söz türdü unday sah boluş ihtimali var. Elbette sanat muttasil emes bolgon bolsa balkim başka jol menen barışı mümkün. Kanday bolgon günde dagы mına uşul urmatly bir tugan mani var. Antkeni oşol beýiştin kazınası bolgondygy özü bizge inşallah jetişdi. Demek kaysını göp aýtış gerek? La havle ve la kuvvete illa billah. Kırgızstandagylar eň köşünü göp aýtgan kim bilet? Karız taksıra. Eň köşünü aýtat bilesiňerbi? La havle ve la kuvvete illa billah. Men neçe tap algan dep, şunu ukan eken da kişiçe. Toşta aýt, eň köp karız taksır. Balıkçılığı. La havle ve la kuvvete illa billah. Ol tursa dele çöl şunu aýta berip istaýanna. La havle ve la kuvvete illa billah alila.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت الأرش من كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم رواهما البيهقي في الدعوات الكبير. İmam Bayhaqi Ad-Da'avat el-Kabir kitabında rivayet kılgan bu hadiste aytat Hazreti Abu Hurayra'dan. Peygamber aleyhisselam aytdı dedi Hazreti Abu Hurayra'ga. Ala adulluka ala kalimatin. Men sana bir söz aytayım mı? Sana bir sözge dalalat vereyim mi? Al arştın aldından gelgen beyiştin kençinden bolgon kaznasından bolgon bir söz dedi. Al la havle ve la kuvvete illa billah degen söz deydi. Kara la havle ve la kuvvetani bardık raviler kimdir? Abu Hurayra bolup atat da. Gördüңөр mü? Oşoň üçin bulardın bardığı bir-birine küç bere. Janağı dayıf dep atkany menen birok oşo la havle teması biri bolup atpayby. Demek al muttasil bolbay sanat üzülüp kalgany menen başka muttasil sanatlar aga emne hasanul li gayrikin jönele beret. Amal kılsa bolut degen söz. Aytdı. Kimdegi muşunu aytsa deydi, Huday Taala aytat deydi. Aslama abdi vastaslama. Menin pendem musulman boldu, jana maňa moyun sundu deydi. La havle ve la kuvvete illa billah dep aytkan adam musulman bolup jana moyun sungandykdyň şiarı deviz eken da. İmam Bayhaqi riwayat. İmam Bayhaqi Türkmen. Bizim tuğan o Türkmenistan Türkmen Bayhaq degen jerden bolat. Aytkan bir kayra ayta bergen jakşı bolat. 4 maskaptın bardyk imamlarına oşol maskaptagı alımlar karızdar. Birok Şafii maskapty İmam Şafii özünün maskabında İmam Bayhaqi'ye karız dep aytışat da. Emnege karız dese İmam Şafii'nin bardyk dalillerin kitapka düşürgen İmam Bayhaqi bolat deydi. Orta Aziya barыбыз Hanafiyiz deybiz go. Azır uşunday bolgonu menen bir wagtda bizdin jerlerde Şafiilerde bolgon. Mına Bayhaq'tan Şafii, İmam Zahabi, oşo Türkmen Şafii, İmam Qaffal Eş-Şaş Taşkentlik Şafii, uşular bolup turgan ulmatda bir aralаш yaşay bergen, hiç qanday problem bolgon emes. Uşunday bolup turgan, emgek kızmat kılışkan, başka kılışkan, Yemende Hanafiler bolgon misal üçün, şaýrym aralaş öyle bardygybız.